So hello friends, welcome back to my YouTube channel. Jo tono phai kaham ani YouTube channel lo. So friends, dinio ke chung take ya topic to ya ang bo video na ba share ke nai. So friends, topic ke tini ni ke life ho chung success oni man bo ye ba chini goal lo chung so man bo ye. Chini target lo chung so ni man bo ye chung mak ma ke nai. Abono to ya ang na no sa choi kan nan bo ye ang point click lima tongo. Abono ang na no share ke nai. So nang sa kaham ke khnala di because boro very important bo point chini life ho chung buskang hiot man boye ba chini life ho chung successful oni man boye. So friends, life to joto no success joto no ke ha target to joto no ke ha goals to arfa chung abro shomaya ke chung abro shoni man boye chung makma makhenai abo 6 kan point ana no to sai knare nai. So first point, learning. So friends, nadi learning mane snung yo ma chini snow mo ke life nadi friends chung puilao mas nong nai snung ke se rong ke se chung abo samuno khemai nai tarpore se chini success phai nai arbo nadi chung nadi friends chung try ko ba yo chung try jokon ong tong ko afi jokon ong tong ko chung sabuno rongya chini parents ro chini mam phar chono rongya tui saye tinio asun jora ke ha chung bo level lo supai arbo es snung ma chung petha ke nawo because nong snung ya ha ke kuno jaga bono rong mo prike nong pro jaga bo success phumaya kena difference chung snung thio pho khamalo nai khaloye chung abono snow nai nana je kuno manoyo pho je kuno samung pho chung snung ye khaloye snow nai nana snung ke abong khaloye snow hai ke se nong nini so themawo so nai because nai di chung jokon chrai ho chung wa bele hingmaya hingding ke se chung daily practice this nong di tinio ro jagao so phayo ke lekha pore ho no chung puila wa bele rong ye thaya abcd chung puila first time ma pore ho wa bele tini fro ha ke tinile rong thaya sala time lao sale chung madrom suyo sale mkhamalo no mkhaloye jron suyo sno kese tinio nadi chung abcd no chung pore pho easily no nayamari mo pho pore mayo because chung abo rungya tha sie tha ar bo no je kuno samu pho no je samu pho kheni chuto ni life no je pong chuto no poilawo sno thio focus ke di abong ke no sno ye rong hanke no je ke pho success ong nai ke learning is the most important chini life of bo learning point ma bari ke now first point. So second point okay, practice. So friends, practice ma unthai ma chung pari ke now. Practice ke mana difference? Chung life ho pari ke no practice ke ne now je kuno mani no je kuno samung ma. Mami ke ne without practice, no practice ke mugur ke rung kono rung. Ke ne difference chung jokon cycle chaloni ba bike chalon mani no chung wa habe le rung ya na. chung puilao practice ma keu mas no chung bar practice keu puilao practice kene nong cry phinai clai nai dera nai apono uchi try khepinai bodike chung bar jokon practice kya tha ke last hoke chung ronge na thau ki jesumino ronge tha nai easy tho tinio chung bike chalo ma cycle chalo bo same chung puilao rongya chung puilas no bo clai ha phi ha dera ha but tinio ne chung easily jeke bo chalo mo jeke bo chung control ke chalo mo ibodin ke se chini life ho nong success ungni chuke practice ho very but ke important thema okay now practice ke di khaloye boro ho practice ma ke nai khata badi so third point ke implement. So friends, implement ke chung samung no na ma mane chung puilao point of learning chung snow ha guess nongye jo rongon pore ke practice ke ha bar bar practice ke chung abono rong suha moi suha tar pore ke chung implement khere na chung abo samung of na na kyo tonno ke ha mohale talent to ba nong nini cha ni ma bo sports to tipo je mane bodi ke je kuno jaga jan jani ke ha talent to arbo chung abo talent no nuya saso ni talent no chung sniya ke chung abo rong le to arbo chung implement ke ya abo samung of na ya यारे बसे chung life bo success ungyo samung le nadi samung le pa che soman che abok tor pong to step pong to samung le samung se यारे bo no implement khane nang nai third point nong je sno mo nong je rong ye tong mo sie tong ma abro nong ma phnu nai bini bis ka nong ma ke se no bing sinele tarpore se thanya se no nin life bo success on mani la ma phyo ar bo third point implement for chung khani na because snow ye tu ye rong ye tu ye nong jodi se abo samu no fnu ya bing no siria to hanke nong sia to nai ni nong success po ungme no ungme to nai ar boye implement khedi
nung je rumo nung je simo abo samono nodi ke implement kedi. So third point ke implement apa ke fourth point confident. So friends nini life bo confident to na. Confident means nin saus to na. Kenedi chong maung first o chong jokhon school o pore bo mong sa matro ko se chong lachi tongro sasoni introduction re matro ko se lachi tongro. Kenedi mane chini in saw abo mangmi chong krimo bangmi lachi mo pami. Mane confidence grow chini in saw chong confidence grow. Are bo enedi friends nini life o যেকোনো সামং খেনিব যেকোনো জায়গা থানিব কনফিডেন্স নও মানে ক্রিমো বাই লাচিমনো চং বেরা নাই ক্রিমো বাই লাচিমনো চং বেরা হাইকে নং যেকোনো জায়গা প নিনি সাকসেস নি লামাও সমানে বিকজ নং ক্রিয়ে তো হাইকে লাচিয়ে তো হাইকে নং মহা সামে হাইকে নং সিমো রমো প আরে মহা সে চুয়া আর বয়ে চং কনফিডেন্ট মাউং নাই সাসনি তিও কনফিডেন্ট মাতি নাই আবো প ওহে বেলে ভাইয়া তাই সামো practice खेदिंग से चीनी confidence बो फाइने इनके बो fourth point हा confident इनके fifth point तो focus friends नुं जे कुनो सामंग खेबो चों जे सामंग बो तंतो नुं जे कुनो field बो तंतो निनी focus ओनाय नांनाय लेखा परे थिंग पोंतो नुनी खेला दुला खेथिंग पोंतो निनी रचा थिंग साथिंग पोंतो जे कुनो माने नुस नथियो focus नांनाय खारि ये सामंग खेने नांनाय serious के चोंगाबो सामनो के हाइके नुं रोंग से रोंनाय इनके नुं सक्सेसफुल नंनाय ओमे नुं जेकुनो सामो खेदि जेकुनो सामो तंदि नो फोकस के ये सामो तंदि टारगेट दिए सामो तन अब खनिनि सोखेमा जागो नो सोनाय सो फोकस फो इंपोर्टेंट पारिके इनके लास्ट पॉइंट 6 नंबर पॉइंट के नेवर गिव अप माने जेसुफो आबोनि सामो न यो करिए दाथांनि इमोमा इनके बांगमा ब्रुक मां फ्रेंड्स नेदि जों जेकुनु सामंनो खेपो आंले माइ सिया हिये जों ओंखाबाये थौ जों गिव अप खेबो इनके जों लेखा परे थिनो बाखनो जों जखन क्लास 10 काहाइके जों आरो मैट्रिक एग्जाम आरो बोर्ड एग्जाम आरो मां फे पहिलो जों जखन फेल उं थाइके स्ले थौ लाचिए थौ इनके जों आब्रो गिव अप खेबो ड्रॉप आउट खेबो जों परे आं थौ के जों ट्राई खेने माले नाइस नाया माफी आं वे फेल ओंने नो जों जखन जों ट्राई फो जों हिनि रुंयामो सानि रुंयामो दिखेनो वे क्लाइपियो वे बाचा पियो केनो चिनि तिनि जों आसु तोरिए बाचा मे हक्रा ओं मे से मा बदिं केनो नुं एग्जाम रे बदिं केनो नुं क्राइपि नाय उची ट्राई खेपे नाय बदिं के जों लाइफ ओले बुस काउ हियो ने नुं क्यानो लाची तने नाया क्रि तने फनाया नो फेल उमी हिये आरो बयो चों यो कारिया मानि सामुं न मा दांनाय नो हे फेल उमी बाकमा उची आं ट्राई खेनाय आबदि के नो ताने ना सेकंड टाइम नो फेल उफिया उची प्लान नो ट्राई फेदि नो बदि के बार बार ट्राई खे तो के वहाले निनि आबो सामुं चाय अथ के आबदि के नो निनि जे सक्सेस उनि जुम नो जे लामाव हिनि जुम नो पहिला के मामा खेनाय लर्निंग मा खेनाय सेकंड के प्रैक्टिस थर्ड के इम्प्लीमेंट के फोर्थ पॉइंट के कॉन्फिडेंस फिफ्थ के वो फोकस मा के लास्ट के नेवर गिव अप के फ्रेंड्स आं बो नर सानि जुमो लाइफ नो जस्ट फो गिव अप ताकेदि जे कोनो प्रॉब्लम हो फाइदो तो जे सुफो निनि सामो नो फोकस रिए टारगेट रिए सामो के तोदि जे तिमा प्रॉब्लम हो फाइगो तो आरपो गिव अप ले ताकेदि बिकॉज़ गिव अप खाइ के नो त्रे तोला से क्लाइ थाने नुं जे लेवल तो मा आबन ले त्रे तोला क्लुक थाने नो गिव अप क्या के आरो बय खाबाया माने गिव अप रिया माने सामं के दि आमं के निनि लाइफ नो बेथाके जुओ सोमेने सो फ्रेंड्स बनो आनी जे बो 6 खान पॉइंट नानो सामो नाम रेखे मातो हांले सिया के जदि से नां काम के मातो बा कमेंट बॉक्स कमेंट के दि के चैनल न सब्सक्राइब किया चैनल सब्सक्राइब के दि बदि इंटर बस काम वीडियो माइसन पंदाव 3 0 लासुनो जतन खाकसे